Iba ringkat bagi unit circle jong konstituensi Brokaway lam mereka di loki kurim cumi ikut kiti hamtame karai ko pipisin yani ko panta balum banang lembar ke sini ko bakerpang bahwa nikum kejat perlu cumi ko pateng kanta lakot perkemau bagindai tan ban si pendek ko dan ban sibuk tu setiu berkemau ya lawat jokari berkejat perlu badai lembang kecing IT jom baru kita kelawat kiriu gale kiriu len di bamangi pakilong kundi pemangilong mata nah ke borong ya konstituensi jom mulai Brokaway apo di baparai ko memali nongel badol kita kecing perkhat kecing cengai kumno ban penong kami ni kesini kumno ban pulut pohon ini kesini ban hano bebentar ngin penwandur ini kesini ban ring ya kecing perkhat jom kipor kimen barin ban kumno pa in wala ban taulur ban penwandur pa syaki ini ke bawah bersudah kam hasisu ngai kumlei kerpang ni por ki nongela ki ba khamat do jom kaseng DPP ke Voice of People Party hani Dr. Kara dari Vice President di Dr. Margo beri spokesperson jom seng ke ba kaseng tapi tak kaseng parti ke ba itu baru kadai kaseng ke ba ngom kadai ke movement ke ba penki ya kejung perhat ke ba penki ya kata kejing amnut kejing terang kejing selek mengenyo ya ban penurong na kata kita kejing temu ke ba boteng ke ba pensateng na selamba marka por kam syashu yani mungkin supekai ini kam nom syashu yang minong kita genong tiakai henry genong kam bagi we bagi le hasyo por kandir na kata kalau itu kilong dia kipate ai ko boleh pang ni poli Dr. Rani hiba hadapan ai jengkeren ban dia tu ke history haga bedi betul sing kam tam percaya tu hasyo basta aku akan terkemau bah habang yang kan di politics bon kiong ba ni salia ni thai idol ko ong ba kali baca klia kam dei baca klia dei ki brio simet baca klia ka politics larang ipai kadai ka bor ka ba kum dong iyo ka bor ba ngile ayu pa ka bor ngile i pa sarfu idrisna kita ibar ka bor ki ayu kikan pendokam hok ya kabur ki pendokam baka ya kabur dia nomor kada kari ucap beliau kesenjor kejing le borong kejing kemawi ya kibalik no aswaju kum kapateng ke bawanta ni dongkam banduai nam tak balik no aswaju kita kiri wele kibla pao ela kejong kejingin kibla IT ya dia dah waktu ya kejong kejingin pan ai jingin nak bahasa jingin bakin duai ken pira ken yasar bahani kapateng mata ni dongkam masuk syai bagi isu kimat ki berdongkam kat cepai ni pai pulsa ni pai ko review state reservation policy ni pai ya mining policy ketika siar rupa ko ni bantu na kalau itu kilong din ki pateng kinami kita ki scientist kinami te doctor ki start jom ketika jom mata ko kinang berpenongkam ya ki mato ko ki siar ki rupa dari hari ko mata kilalo kila leran bo ban bentoy tang manu tang ban bentoy tang kanu ki ban bentoy kanong jima ka ba penong ija ko ju bakal senjo kaki ka coba pai kalau mo isok ko ahor hapo ka kti baca ko ju ka ban kita kanang ni dong kam ban pelan kanang ba ni i ka lawi ko ba sangai na ka ta kite ki ba sa ba chi islam kadang sini kemudian mau yang kemudian kebanyakan nak kata politik sebagai history kebanyakan orang kita nak politics without history has moved kasan pertai kalau macam itu kana kalau macam rindur dikiki jinjah baru kalau kemudian ya tahu tu dah itu
and history without politics has no fruit. Kecing itu kena jong kemeno ke rindu pak ini kementra kumno pak yang saya nak ubah syukur kamba kata tadi lembaga jitu na syukur saya pertai kebah kumno pak yang nak berwarna yang akan kecing so punya berkait itu so ubah Islam ubah Islam baru kata usia terus walaupun kemau jadi ahli hanga berani wei mengini bagi ke kamram ke daiki ke jikir kli ke joma bagi wei kalau mengini bagi ialah ke joma kli ini bagi ke kendo siap kalau ke kli ke bah amar kini ahli nada gitu bila duk no siji kau pergi mau ya bicu ke batang sisi ni mau kau jumpa ke mau lagi kita bolong land is life ke kendo kadi kecil. Terima kasih. Kadi kesini keperken mau. Bala hak ki wei. Bakam dei tamu sekon kuno. Dalam ibu sentiu kampung bakta ada. Lagi dongkam nangai skem batagi klawat jong ka jai beliau. Kampung terasi ubangi. Kemau burung kemau ini kesini. Kalau mau pergi bayangi kum kita kibai don anik patek ngin bor ngin pom ya tak kecil long ban lenedi ban IT na banta ban pit ban biar kamenta ban kalau kene gesi la bu subject kapang ko ngi ban kren ya tak leadership and discipline ko ngi pai sa ta jeng on mela maju sutra berbor pakai mau dia ban long yalam kamu ban yo siap khor kedi lu par ya pilih ibu pindai nombor pilih para melam jom kasih the voice of the people party kali kesini lapor kemau bahkan kejadian jom jadi jom terusin oh kali ini kawan kesini kalau yang ini ujuk bangta misal ini lapor kemau mungkin ni sibol bah kita terusin kiban warai kanam berborong harga sports harga education kinwarai anak berborong hakisap kipong oper ngajuk mau berasal dulu si politics ngaya keren banyak pun kita clear cut condition kalau mau beli bulu tahu nomor kantin baka sign pertai baka syongka syongman kiri keju kebaik ini ke arti ini nomor apa ni kah nomor ke syongka syongman lagi kiri kepa kinang start lagi duna ki berkebiang gaya okor ki hakan Sendur tak boleh kerja start, tapi sendur kerja start kawan boleh. Berkat sen pertai kawan hartai. Banyak sendur, lemah sen pertai, sen perha, ban sendur yang jelas. Hei sendur jelas. Ni mentasan putri Islam, ki sendur yang ni. Ki klep bagi khamle adalah jom kamar ban sendur yang jelas. Ban sendur ki kun sama ki jom. Kene berkat hanya po. Pergi mau ni wei. Ba ini ban pom ini penkut berada di kemensiam terusin kemensiam majade mana penkut otang stementi haki isu berkemat opero ni isan poi tri Islam kisukut do stementi ni dongkam man bete hadu kubakut barkas ni kaspasnem jona akui kaspasnem akui niyo yang sen PPP the voice of people party mengayo ya kepada lembaga nikmat kebakta yang ikut sama kepada lawi kikol sama kidei kibolo kidei kitesna kidei kiklonsna jom kalawai jom kipatek kibanama misomu oblei bosei ni parti hapo jalan joy baarden mira basaino kum ngamela ubangi bai usia pom ada di tangan siam yolun siamlut khorlut reban ayo kane gede cikot iwei piwei bai no kaman pom tangan siam ai tilu Kenapa menjual kerja saya? Nomor ke ego hidup kamu pokok partai. Kamu ni kesapa, kamu ni kebor, kamu ni keburuk. Hidung kamu yang kerja ini, pada kerja saya. Nomor kerja ini, kerja saya. Kenyalam saya tak lenti, ban penyo lagi. Yang kata kerja kini lenti, pada kerja kerana kibaap las lempa. Mengi ke partai mentah. Nginumlah orang kendo yang ke partai ke belalet.
Hagi ki art leadership but discipline. Habang ikren discipline kina alam ba kani ka akor kani ka burung. Henry namar ke jingdon palat ka akor ka burung. Ngisi bagi jelah kan bagi pulsa. Ngiapek ka kalawai jo ki khon ki kiti ki paten ki khon sama haga karte jo suki lembang kada service policy. Hagi tu ki por hau khas kakada spa nyobuar. Namar Indo ke jigi jengai. Ngidong kam bandar kita kecil, ngidong kam bandar kita kemensim ai tidur, ngidong kam bandar kita kemensim yo ijngai. Kejingdon ya tak kejingdon vision, kejingdon vision, kita visionaries, kau kita masuk ke belong politician. Ngidong kam hukum ni kepawar, bah nginyo ya kita ki politician ki ban kelalong, kita ki legislator, ki ban ngidong thawai, kita kiban advocate kiban yasa na kabanta jama jompi banesa kita ni pateng menta banesa kita ri jo rio kebetulan kebasuai kebapang kebakro kebakacan ri jumi menta kalau kuni pangalo ni awat kita wajib cipta kia ngidong kam yui ngidong kam banseu ya kibrio kibi ijai kibadalu ya kata mensiam kan dia pen na kabanta kasuki ka VPP mangibro samut berkebanginan saya ni semua akiwei pak agi MPC agi MP kiban nginse berkiban penyesno belum teknologi ke dewa hapo kaseng VPP kawmut lalu yang pen yak suki bat kalai kani goni bijing khot bijing mau na bata jumilam baro lemban gasi ko kerpang kaba kajing kalengku kabang ikin mau ya siap jom usia tersi hoi kamet jom tersi kelaya mereka masih untuk terusik kandang apa cuma UAP begindon kita masih berkon bagi perkemau bagi isu kilong kibadongkam habaro kibenta kemauannya gimana mereka isu kibadongkam tam kamat kibadongkam tam nak kibenta cuma jumpi nak cuma UAP kadai kamat coba jadi kacing tadi kawan periuk apa ini yo tahu so ubang itu lah kendai banting don go bagi real teman kiriwil kiong balada khasi juga tadi kapatai kelawai biasa kita alam ande kejengok ande gani gani por kejuk cikela bagi nak kamu perkelai kejuk perkat kajian tadi kamu namun kajian tadi kamet kamu yang dalam hamala por kejuk dawa ande kejing tadi yang kejuk perkat kejuk om nak bertak burung kejing jong kejat beri kejing jong kejelah macam kan kadang ki kadang nam kihok kadang sentuh Yang do aku ihok semua ihok pa. Kikon sama haka kerta abala arho san lai husnan kena ni pai Islam pate. Namar kita ke pipi pa. Ti halu pa ngin saya. Halu pa ngin penkop kita bor ke tiar. Ke bagi nom pa kita ke nom pate. Ki ban simti pa. Ya kali ke bangiri kenti ngin ai nom kenti pa. Syakti lawai jong lai sai ke bangsa kha. Syakti aku apa dia mau ini wei bakta ka akor orang kalau bodokam agak tin tin agak riak apa agak por kabangi hakan burung agak lu kecing tray cita agak lu kecing selok kecing keren kecing kena perluan dulu tekiki kumong ipi nang baba sakaba khasi susu ngong ipi kan goy bakane komenta kapate oh kedai kapate balik ndai mangi pa joy kapate komenta ngimde itu kapate balik kapate komenta kalau kanong kedai na mata kaloi kapan sawat ke future ndai mangi pa iwei piwei wanung kre laga coba kama kedai ti pa jadi kre ngin thaudo ngin saindo ngin perwando nagoha siapa kama baca kama sisi kaba iso komen kama pe kaseng de pi itin indoni kumolo kiwai pa lagi semua sarong bari tu ipi ban pergi mau lagi bagi don pa ikan nori kiwai ki don lut lagi kama ye pasal kuai dari Islam lagi indon ye lagi don pa kan nori ban te pa sisian ya kali macam dia
Ni kiberenti ka revolution. Hai babon ki khat ka jiya ko ke era se ko ke era ka don ka revolution. Kano ka jik tukhi. Ka jik tukhi na bata bata mai. Ni somo ibre. Bala than ko PDP the voice of the people party. Yani ki likely to revive, to restore and to transform. Ni dawalu beliau ita kinongelam. Kibanong om tang kinongelam kibankut ka party ng nilom kinongelam kibanyalam ni kari pagcaj benriu bojongi. Kabang idon pen portion hapo pasti jungi regim don pa kinongelam. Den matada ka kentin ka perkemau ya. But in the present of a strong and effective leadership, we are going to achieve the three qualities, that is, to revive, to restore, and to transform. Yang telah Mikhail pilih jumi. Nama kecil Bogdon kinongelam, his spineless leader, kamu ipai jadi kali jumi. Kamu kiom berkati nawi. In the absence of strong and effective leadership, the revolution is bound to fail. Ni fail, kau macam rio, sang poetry isna. Ni fail nak kau macam rio, ban say, ya jadi an, ban ya dah, ya ni macam rio pakar pang. Ni hak kami madan, man kau bagi aki, nilai. Berkulo pau, i doktor mana? Hak jikar kecil, ngaru, ngakubur lagi. Bangun numet hapo kaseng PPP. Ginumbut kung kiway pa. Naman ikwa hapo kaseng PPP. Kanong ko ba compare na pren kiway pa. Lagi din economic mak kung ki MLA, ki barsabi ki MDC, ki barsabi MP. But ki party functionaries kinong ba compare na pren kiway pa. Naman kadaw maungtakan ni hangashmet bat hangilang paro. Ginumbay lemban ni kasini kabang kimau yang kelingko sing bakla. Jom tersik, minum air, ya kata ka favoritism, minum air ya kata ka nepotism, ningai pa patriotism, kata ka manusia, banyak kun namar ketawa ba, nang ang ipi, nang perkemau jadi, atau ban keren, ban dawai ko, ban yakun nak banta. Kejementoy, jom ibu mencari rio, jom kecela, jom kisara, atau kedai kepok. Nan perkemau dia, ayah bawa ni ke spasmen kepada kue. Kembong i doktor Rani, bawa perkemau ni, bawa gidei, ban perkup ada dia. Yang tak kemensim, ban lek, nunu kebentar, dah kecing syusyit. Dia kecing syarah. Kini kita artli ijabir. Kecing syongsit, bat kecing syarah. Binang kita kau mana menpennya per di artli. Kecing syongsit, bat kecing syarah. Kita sekiway pat untuk kita. Kita kau menpennya per. Tentang ismu, mengenai bapa. Oh, ini nama mana boleh bapa. Iklan tak boleh kedai. Nilai bapa, lagi iklan pat boleh kedai. Hoi penting yung bagilan siya. Ni kelapa, ni kelapa ni. Kecingnya siya kalau nak berpoi pergi sekat hong kerja pun. Dia lembah kerja ini. Kenapa? Ban penting kena berpoi sekat hong. Banyak pun. Rengong kita ni koi. Hak kecingnya siya tunjuk tak kecingnya ro. Dia dah biang ni. Nak kena ni lagi. Lembah jopi, kum kiparang ya. Jom SMPP. Nah ni ka. Konstituensi mulai. Bah, midokam, ban penkre, wah ngirum, ban penyeslo, ban parti bom tadi, berantang nama lain, penkre kecing kentho, kecing kentha, kecing kerenbay, kecing syak keno, katakan hikai kiwat, wah kumdo penyanyi, ban sisi yang mengenai haji orang, ngin poi kata, ban ngin yopa, ya kata, kecing amnur, kaba, umdei nak bertai jadi, mereka dei nak bertai, kalau kilong dia, kipateng, kipadangka, dengan opsi disebut betul. Ai bayi sesi babrai ibolong i parok parangela na kaju baseng mereka ke ba yang lingkor cecak riu kajik jok kajumi ni ai ke bolong na kata joki wei pi mar ka paki ya state i parok kita tahu history nani kemulai kita tahu history
congratulations kepada student. Baklalong dulu kata kerja tu kana paten berpaten. Barangnya sekian. Bakal ni job kejung. Kadai tang kasih jauh. Kebatang sikam sekarang. Dari nak awak nanti mereka tapi banyak pun yang berburu bahagian nak berada berwarna yang berjengkelah hari kali bagi kejung. Kalau supaya bahagian nanti kikirkan bagi aku. Lembah jopi bulan berkemah yang berjeng dua. Basisha hari kekenting mata ngemi bor kita sih. Ngemi bor kikian nambah. Ngemi bor kipan nambah. Ngemi bor kita kirim gede. Kibandel nade. Ban IT pa. Ban bit kami yang kemanta. Berkantam kalau ini. Kani kentin saya sih naik boleh. Yang pibaru boleh sebut boleh mereka. Ban kerku orang ngelam ban air kucing star. Ini mengingat kuno menyadar ialah kecocok beliau. Dah kucing star pada kucing syambang pada kunjung dah kucing syarah. Boleh sebut boleh mereka.